Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karere I whai wāhi te rōpū o Kāhui Collective. He rōpū ke raro I te kaiarahitanga o Kiri Nathan ki tatamira o te wiki a kākahu o Aotearoa I ko tata ake nei. Ko te pou Māori o te kaitiaki a take kōwhiri o te motu a Hone Matthews ka hono mai ki te whiriwhiri I ngā tikanga pōti ki roto I te pōtitanga motuhake mo te tūru tōranga pū o Tāmaki Makaurau. I nā hoki te maha o ngā kapa no ngā kura o te ika a Māui ko tai mai ki Tāmaki kia ki te ake ai ko wai te tino o rātau. Nō reira kei ngā maunga tipua o te motu tēnā koutou katoa. I whai wāhi te rōpū a Kāhui Collective, he rōpū o ngā kai hoa hoa kākahu Māori, moana nui a kiwa e ono, kei raro I te kaiarahitanga o Kiri Nathan, ki tatamira o te wiki a kākahu o Aotearoa I Nanahi. Tā rake ana te kitea atu o te aro nui o te Kāhui Collective, ki te āta tui tui I ngā pū rākau o te ahurea take take ki o rātou kākahu. Hei aha, hei whakamiharotanga mā te hunga mā takitaki. Nā ko nā hoki I kōrero atu ai tā tātou kaikawe kōrero a Mārena Mane ki te hunga mā takitaki ki rongo ai tātou. Katoa I o rātou whakaaro. E ono katoa ngā kai hoa hoa pueru Māori Pasifika hoki e tā maramara ana I o rātou kākahu I te atamira. I just like the individuality and then the variety and just the high level of skill that keeps evolving with over time. Yeah, so just really inspiring and beautiful. Ko taku whakaaro, ko taku kōrero rā, kounga ngā kākahu, a tāhua ngā tāngata, miharo te wairua a rā ko te Māori tangata rā. Ko tēnei whakatūranga, kia kita I te tangata ngā iwi nei I ngā āhuatanga hou, arā ko tēnei te mahi a te toi, he whanake I te iwi, ana he miharo katoa ki au nei. And seeing all different types of women and men out there wearing those kākahu is amazing. Bring on the more Māori designers, Pacifica designers. We want to see you showcase the world. E ai ki te kai whakau o Kāhui Collective a Kiri Nathan I tino mau ngā kai hoa hoa pueru I te hunga matakitaki. Yeah, I always feel like if I say the word proud, it infers that I've done something, you know, to be proud of them, and it's not that they did this. Yeah, so if I'm going to feel any pride, it's about how they conducted themselves. I reira hoki ko e tahi tāngata rongonui I patua te ara hikoe o te atamira. Of course, it was the most amazing beginning to have just casually a Tāmaki Makaurau candidate and then a sitting MP walking. It was incredible. The garments were stunning and it was such a beautiful reminder of where we are, you know, in Aotearoa, unmistakably. I tino rāngona hoki ko te Mesia no Fiti, te tino manako o te fō. Kai whia mai te kounga o ngā kākahu, ngāna kākahu, nāna no I tui tui. I am Fijian, so Te Mesia made me incredibly proud to see Te Mesia, who's like a real darling in the Fiji fashion world. To see the work that he does here was incredible. I loved seeing how excited his work made people. There was a wahine sitting behind me when Te Mesia's pieces came out, and all I could hear her say for the entire runway was, "Oh my God, that is freaking amazing! Oh my God, look at that, look at that!" And I kept swinging around to her saying, "Come to the after party and buy it." Nō reira e te iwi, mā te hoko I ngā kākahu o ēnei kai hoa hoa pueru, ka tautoko koutou I o rātou nā mahi. Mārena Mane, te karere. Rawe a rātou mahi roto I te wiki kākahu o Aotearoa. Nā, ki whangārei nai anei toko toru ngā tāngata ko tono mo ngā wāri Māori o Tauarohe, ko ngā kaipupuri o aua wāri, kei te tono anō. Ara, a Phoenix Ruka, rāua ko Deb Harding, ko te kaitono hō, e wero ana I a rāua ko Sheila Taylor. You can remove whatever you want out of the local government. You will not remove them. You will not take the wairua out of the
free spirit. That's what we've got to fight for. That's where we're aiming for, and that's where my voice is going to be the most for us at the table. Koe taku hihia, so ai te wā ki tau ngā tangata Māori, ngā tangata kaha nei te mōhio o te tiriti o Waitangi me te hakaputanga, he pai, he rongo pai. And he pito mata mo te anamata taua tērā. What's really important in terms of Whangarei District Council, one, uplifting and supporting the aspirations of Hapuranga Tinatanga, and two, embedding Te Māori into our decision making. Can't resonate with. Ko tō Taylor tino pūkenga, he waihanga kaupapa here, ko o ruka, kei roto i te hauora me te hā kinekina, he kai pakihi wahine Māori a Harding. Nā, e kainamu mai ana te pōtitanga motuhake ki te rohe o Tāmaki Makaurau, nā reira he mea nui kia mōhio pū ngā kai pōti o te rohe nei me haere ki hea ki te pōti, he aha te hua o te tuku pōti me pēhea hoki te rehita ki te pōti ko te tangata hei whakautu i aua pātai katoa ko Hone Matthews o te kaitiaki take kōwhiri. Hone, takuranga tire me ana ki a koe, tēnā koe. Tēnā koe, te mana. Nau mai ki te karare. Rawe kua tai a tīnana mai koe. Tuatahi, e rima ngā kai tono i te tūru o Tāmaki Makaurau. Pēni hēnare, orini kaipara hena Tāmaki, Cherie, Lee Martine me Kelvin Alp. He Pākeha, Kelvin Alp, e kuhuana ki te whakataetai mo te tūru Māori. E pai ana rānei tēnā, e whakaiti ana tēnā, he aha te take kei roto te Pākeha i te rehi mo te tūru Māori. E pai ana ki a koe ki a koutou o te kaitiaki take kōwhiri? Kei raro te ture e taea ana, e āhei ana te tangata ki te tū ki te pūti, āko kōwei, o tira me tautoko marika wetahi wetahi tangata e noho ana ki roto i tērā takiwa. Kei runga ngā tāngata i te rārangi pōti Māori, toko rua i tautoko i tana tono, kia kuhuia ki te... Mena, tokorua ngā Māori. Kai pōti Māori, kei rungi i te rārangi pōti Māori, ka tautoko i te tono, ka mana. Kei roto i te rehi. Wow. Ok, ka pai. Nā, i te tau 2023, te kaumano pōti motuhake, special votes tāku e kōrero nei, i whakakoringia i roto i ngā rohe Māori e whitu katoa. Nā te aha i mana kore ai aua pōti? Ngā take nui, kia au e rua pēr ngā take nui i pēnei tia ka whakakoringia aua pōti. Tuatai ki hai rātou i ngā tangata i tuku aua pōti, i rehita tia ki te pōti. Kaurua, ki hai rātou i oti tika te whakapuakanga tika, kia pōti ai rātou. Koia. Nō reira, me āta rehita i te tuatahi, me āta whakaaro koe ki o mahi i a koe whakaki haere ana i te pepa pōti. Aka ki tika i te pōti. Kia tika te whakaki haere. Ka pai, i ngā wā katoa, e hoa, kei te tihi o ngā tauranga, mo te hunga ngoi kore ki te pōti, tātou te Māori. I ngā wā katoa, hea te take e pērā i te Māori ki o whakaaro, e hāna koutou o te kaitiaki take kōwhiri, ki te ākiaki, i ngā Māori o Tāmaki Makaurau, ki te pōti, ki roto i tēnei pōtitanga motuhake nei. Te mea kōrero koe mo te akiaki. Tērā te tai kōrero o tau kāinga, mea ana, kia tika te akiaki o te hiko o te ika, tai ka tika te haere te upoko. Koe tēnei tātou akiaki o tātou iwi, ki te pōti, kia tika te anga hakamua o te upoko o te ika, ne? Hei ko tā mātou o te kaitiaki take kōwhiri, hei toro atu ki ngā haopori, ki ngā kāinga, kia hei tautoko, a tātou iwi ki te rehita, tuatai, ki te takatū ki te pōti. Nā, ka tai atu hoki ki ngā tauwhāinga Māori pēni, te matatini nei, ngā wāhi katoa huhu ei tātou. Te akiaki o tātou iwi ki te pōti. Ka pai. Nō reira, ki o whakaaro, nā rungi i tēnei mahi nui a koutou, ka tai koutou ki te matatini ki hea. Kei te puta rānei ngā hua, kei te piki haere ngā tauranga mo te tokomaha o ngā Māori ka pōti, kei te heke haere tonu rānei.
Kei te piki. Kei te piki. Āta piki. E rangi o atāua tamariki, e hoa, kei te piki lawa. Ka pai. Koe nei e tohu pai mo ngā rā ki te hike mai. Koe nei ngā rangatahi atamai o te wā, ne? Māra māna rātou he mea tui te pōti. Tino koe rātou. Nō reira, i timata te wā pōti tōmua i te wiki nei, roto o Tāmaki Makaurau. He anga kōrero mo te pōti i roto i tēnei pōtitanga motuhake nei ki Tāmaki, me haere kihea. Me haere te tangata kihea ki te tuku i tana pōti. Haere ki tō mātou ipurangi, ki te ake ngā wāhi, hua kina ana i ngā rangi e toi ana. Taku nei mōhia, kone atu i te kotahirau wāhi pōti, te kaumāwhā ngā whare pōti Māori, tai e te kōrero Māori i a koe tuku i te pōti. Puta noi i te rohe nei, mai pīha, taiake ki waiheke, puta atu ki te hunua. Te whānu o tēnei rohe pōti. Tētahi pātai, ko pātai atu nei au kia Rawiri Waititi, kia Ōrini Kaipara, kia Pēni Hēnare, kia wai, e whai wāhi ana ki tēnei pōtitanga motuhake ki Tāmaki. Nā te aha te Premier, i whakatū ai tēnei i te rā pōti. I te rā tonu o te koroneihana tuatahi o Kuini ngā wai hono i te pō. Ai rānei i kore o te Premier kia koutou o tira ki a koe, nā te mea ko koe te pou Māori o te kaitiaki take kofi. I kore ro rānei ia ki a koe i mua i tērā whakatau, kia tū hei te rā tonu o te koroneihana. Tūtai, ki hai i kōrero mai kia. Me kōrero ia ki a koe hoa. E rangi, ka tuko atu mātou kōrero ki te pāremata. I te mea, i te wā ka gazette ngia. Te tūranga nei ki te whare pāremata, tata pau ana te wā kia tū tēnei pōti. No reira, he wā taka, ka whaia e te ture. Ka pai. Tēnā koe i tēnā whakamara. Mihi ana kia koe, Hone. Ka pai. Waimari e te iwi Māori kei roto koe i te kaitiaki take kōwhiri arahi ana i a rātau i roto i ngā ahuatanga o tātou te Māori i tēnei mea te pōti ka mihi te ngākau kia koe o mahi nui e hoa. Tēnā koe, mihi ana, kia ora rawa atu. Kāti e tiwi hei muri aki i ngā whakatairanga i nā hoki te maha o ngā kapa no ngā kura o te ika a Māui. Kua tai mai ki Tāmaki, kia kite ai, ko ai te tino o rātou katoa. Tēnā, kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki te karare, ko tahirau iwa te kau mā toru, we tā nui no te momo i te rohe o te māhoi nui, ko haria i te whare kiwi o torohanga ki te maunga tāpui o maunga tautari. He kaupapa nui tēnei, he tūwā oma nui tēnei, i roto i te whai, kia tā wharautia ngā koiora take o tēnei whenua, kia te huri ake tātou. He whakatau a mauna tautari i nā nānara hou a Ngāti Maniapoto ki tō rātou kaina hou. He mea nui te rānei, kia whakawhanaunga atu rā kia Ngāti Maniapoto. Whakakau e tēnei tino tāonga o whiro, o te wā nui a tāne, ara rā ko te weta o maho nui. I puoi a mai kia ue nuku kia ue rangi. Ko te weta, tētahi o nā nānara nui rawa atu ki te ao katoa, kei te tipua ke te oranga, kia ururau ki tō rātou kainga hou ki maunga tautari. In 2012 we did the same thing. We translocated over 100 weta to the southern enclosure. And we've seen them thrive in here. We continue to see increased sightings of them. Nō nā tau e whākua hipa i nana te whare kiwi o Ōtorohanga ki te whakapiki ake i te taupori, koinei ana ke te hōtaka whakatipu tēnei momo ki Aotearoa, hioi i wero tonu te whakatipu. We sort of changed our temperature ranges, we changed our humidity, we changed our lighting, giving them, the males and females, at least 48 hours together. Kua whakatupuhia te whare kiwi o Ōtorohanga he rau maha o ēnei weta, me te manako nui kia tipu ki te toru mano. We expect to see the population continue to thrive. The team are really excited, they've done extremely well and they're in it for the long haul to get these numbers back up. Leira ngā taonga o tāne e tau mai. I nāia nei, ka tūpono ka tipu ake te orana, me te tumana kotia ka tipu, ka ora ki konei. Ka nui te mihi rawa atu rā ki tērā ngangara, e whakakotahia i a mātou, no mātou te whiwhi, no mātou te ringi, te māringi nui. He neke hanga nui, hei whakapiki i te taupori o tēnei momo nānara nui. Lineni tu i tu pau, te karere.
Poi tarawhiti, ka ore te kaiako i ngā punua rarau he hiriwa a te aroha Keenan i te tino māharahara ki te tokomaha o ngā kaitākoro ngaio o tēnei whenua e whakawhiti atu ana ki ahi treiria tākoro ai i te whakataitai ngaio o reira. I te mea hei tāna ka tūwhera ke te kuaha ki ngā rangatahi o tēnei whenua ki te whakakiki ake i o rātou tūranga i roto i ngā kapa o konei. I nā hoki te maha o ngā kapa no ngā kura o te ika a Māui kua tai mai ki tāmaki, kia ki te ake ai ko wai te tino o rātou, he whakataitai tino nui tēnei, tino hihiri hoki. Te whakataitai poi tarawhiti rahi o Aotearoa. Tēnei whakataitai rua mana ruatkai marima, kei whea mai te taumata mai i te taitokerau, heke whakararo kia tātou, nui te pito matau. He aiki tētahi kaiako poi tarawhiti o Aotearoa, nau mai te ao o te rangatahi. With players going overseas, I think we have the opportunity to progress some of our younger talented players, like players that are in the New Zealand under-21 program, into top-level netball in New Zealand. That's the way we're going to progress and grow the base for the Silver Ferns. Kei te taumata tonu ngā wharekura pērā i a ngā tai Atea. Tēnei o ngā whakataitai kua roa nei mātou o tai Atea. E para nei te huarahi kia taumai ki konei no mātou te maringa nui, ko mātou te wharekura tuatahi, kua whai wāhi ki te A-grade, ki te taumata matua. Ina hoki, ina nahira i tau te whakatau kanoho pūtātou ki te A-grade. I tērā tau he ahua, e hara i te mai māmai, engari he rereke te rere o te wiki, engari tēnei wiki ko ia kemu, he kemu ua. Ai, tino whawhai ana, ia te rā, ia te kemu. Aha koa te toko iti o ngā tauira o ēnei wharekura. E hara i te mea he toko maha ngā tamariki e kurana ana ki Waititi no reira. He toko iti noa ka tipakongia ka tākoro i te kemu, engari ko te mea nui i kuhu mai ngā teina me ramomo āhuatanga ki te whakatauira, ki te whakatinana i te kura o tātou. A pōpō ka mutu te whakataitai, hoi ko te poi tarawhiti te toa. Pōtaka Maipi, te karere. E tiwi hei muri ake i te whakatā poto, he tanga manawa mo tātou i te rānei, ara ka hoki ko muri ake o tātou mahara ki te koro nei hana toru tekau mā toru o te Atairangi Kāhu. Kāti e tiwi, hei tāanga manawa mo tātou i te rānei, o tira hei whakahahaki anō i o tātou whakaaro ki te koro nei hana tuatahi o kuini ngā wai hono i te pō a tērā wiki. Ka hoki ko muri ake o tātou mahara ki te koro nei hana toru tekau mā toru o te Atairangi Kāhu. Anei te rā whakamutunga i te marae o Tūranga Waiwai. Pau ana te mauriora ki te tapairuari kinui, kua nohia te ahurewa tapu. Whakamoimiti tia ia moana mahi nunui. Kia rite ki te hira o tōna nui, e whakamoimiti kia ia. Mea whakatau te ope kāwana mai te tonga, tauranga moana, tai rāwhiti, mana motuhake, me te pane hau o tūmatau e ngā Dodds. Tēnā kōta te muaki, o ngā hoia i tupua mai rā tōs o tāngata, i tamana aki te kaupapa. Kai nā mihia te motu, ngā kia te whare kaihua, kia tere whakakotahi. Toru te kaumā toru tō tātou whai. Te noho nei runga i tātou pita. Te rangatiratanga o te kīngitanga. Hei aha tātou koha. Whakatinana hia te kōreti. Tātou, kore rau au e ki tēnei tā tātou taonga i te ki tātou nā tātou te taonga. Kore au e whakapota. Kore au e whakapota. Engari, i rongo hutaringa i tēnei rangi, tēnei rawi miho. Miho. Te whakae ana tātou. Koe ia,
hei māngai mō tātou motua. Hakua reo rua tā tuariki, ka renga pati pōti mo teniki rā. Koe nei tō rā, e hau tēnei tā rā, te poro te hinwai. Koe no rā, te ku whakatakari, te poko hua pāka noi o te tō rā. Nō reira, hei tariki nui, koe pāpauri mai kua hua. He oi mo te ariki o Ngāti Tūwharetoa atumu te heo e māwiwi ana. Te tahoto mai rei, toho i pera. Mare tai mai, kinunga, i tēnei te tautohu te rā. Ngari ko koe tēnei, e api nei, i te kuini ke ahuatanga. O te nara whakahirehira. Te kupu whakamutunga, kai te Māori pōtāia te whenua. Mo tēnei, kui koro nei hana whakamutunga ngoi nei rā. Nō reire ki te tūmanako, ke kite anō tātou i a tātou i te tau heke mai nei. A te tau ka tū mai, rā te tau ruamano, ka whakatūhia, ka whakanuia, ko te toru te kaumā whātautanga, o te nōhanga, o tērā o ngā kīngi, o tāwhiao, ki runga i te ahurewa tapu, me tēneki tō tātou tapairu ariki nui. Mai hini kora tui tūranga waiwai marae, mo te karere. Maha ngā pū kōrero hōmua i roto i tērā pūrongo. Hoi anō rei tiwi, koe nā tātou kohinga kōrero i te rānei. Hei a pōpō ka tūtaki anō ai, kia ora tātou katoa.